Malole, Mataumawe, Hota Fifine. Kia ora, I'm Hayden Lolo here from Aotearoa. E Mataulava. Ko whakarea atu koe ni, ko kuhanga whakamanatu atu ai Ngaahi Mahu'Inga o e tau Manava. Ngaahi Mahu'Inga o e tau Manava. Pea te uhange ai pea o atu moi ki I demonstration, pe ko uhanga whatata I atu, ai Manava vai, pea moi Manava kawa. Taha Ngaahi mea Mahu'Inga I he Manava, koe Manava o ko tau ilokotoa pe. Without it, we're not here. Koe Manava is life. Koe Manava koe mo'oia. Pea koe ne tu'u pe e Manava, pe koe Ikai ke ha Manava. He Ikai ke aha koe ia moao. Taos ilo pe tau e mea koe ia, he ka koutokanga toa ia ki he umea koe ni. Manava aki hoihu. Manava aki in and out hoihu I aho kotoa, taimi kotoa. Taki hanga ko ho whanau, tala noa ki ho mari, tala noa ki he kaulotu, tala noa ki ho a, o ku Mahu'Inga ai Manava aki ho tau ihu. O ku iai ai ngāu, o kehe ai ngāu e ho tau ihu, ki he Manava, pea mo e tau Manava aki koe ho tau ngoto. O ku iai hona kehe, pea mo e kehe lahi au pito, ki hono tautau te fito, ki he ene Mahu'Inga koe, ki he ngāu e koe ho tau sino. Pea mo e mo uile lei ko ho tau sino, o a uai ki he mo uile lei o e tau whakaukau. So, breathing through our nose, because nasal breathing, it's very, very important. And I strongly suggest, ke mo Manava aki ho mo ihu. Tapu mo modo. Koe ua ki ai, koe Manava māmalie. O ku Mahu'Inga moia. Ke whai ia I he taimi kotoa pe. Ka pau ko mana tu I pe, slow down a Manava. Slow it down. Pe ko Manava māmalie. He, te ke whai ho ngā ue I he taimi kotoa pe, o Ikai ke whakatoa ngā I ko ia. That sometimes you actually don't breathe. Sometimes o lahi ngahi mea o ke whakaukau iba, o ke aluki, o ku vave ai aho Manava a koe. Tupu ia mi ha, tupu ia mi lahi ai ngahi mea koe I ho whakaukau. Koe lahi koe ai ngahi mea koe ho whakaukau, koe whihi a nge ia, ai whakakaukau, ai ngā ue koe aho tau Manava tapu. Pea o tau tokoni lewa tau tolu ki he ngā ue koe aho tau Manava tapu, I he tau slow, e tau Manava, toko hifo ke māmari e tau Manava, pea Manava ki ho tau ihu. Ko taha ai Ngaahi Mahu'Inga, o Manava, it's simple, and something that you can control. Ka ke control the way you breathe, you are helping a ngā ue koe na koe aho sino, pea pa mo Manava tapu pe ko whakaukau, pe ko hata mai, pe ko hata mana ko hata tolu. Ko a mind. Ko ia o ko whakaamu, o ko whakaamu, please, mo ai ki loto, ai fo I whakakaukau ko ia, pe koe fo I ilo ko ia. Ai ki loto, ki loto, ke iloi, pe ke mo ui aki, pe hoko ia o ke kakano aki, pe e kaule leia
ki ho mo ui ko a koe. Overall health ko a koe. Sino ata mai me lau maari. Ikai ke ngatai o kutoe tokoni ia ki ho wā koe a koe. Wā mo hai, wā mo maari, wā mo whānau, wā mo kau mo siasi, wā pia mo community, mo kolo, pia wā pia mo whiohi anga. People that you surrounding you, people that you ki ho ngai friends and families. Oku aonga e ki ai. Tau os ilope e tau tolu, a mea koe ne. Te ke lava koe o ta e ino, ia whai aho kakate taha. Pē ko hau wike taha. Te ke lava koe o ta Ikai, ia aha taha ahe ua ahe tolu aha whaa o wike taha. He Ikai te ke lava koe o ta e Manava. Ia fo e minite taha. Na mo minute tolu. Minute tolu you out. That's it. That's how important I Mahu'Inga koe a Manava. Kau hange koe o ko ha mea noa pi ia ka tau tolu. E o kai whahinga o na pe, ko te hae toi mea ia koe na o tau Manava pe. Ia o tau Manava pe. Ka o ku iai ai whaahinga Manava, te tau hanga pe e tau tolu o control, pe tau ilo ki ai, te tau hanga whai, ke tokoni ka tau tolu, ke ngāwe ho tau sino, ka pau tau whemau ke tau moilele, ka pau tau whemau ke moilele ai tau whakaukau. We can control that. Aki ai ha, aki ai e tau Manava. So when you think about life, you think about Manava. Taimi koe te ki whakaukau ke moui, whakaukau ke Manava. It's about, ka mea Mahu'Inga hene, it's about awareness. So the awareness pe koe, breath awareness, pe koe tau aware koe ki he e tau mo'ui, we have to focus i ho tau o kani Mahu'Inga koe ihu. Pe koe Manava. That's it. Think about Manava tapu, you think about life, you think about how you control aho mo'ui, pe mo mo'ui le lei koe aho mo'ui o ko ke fie ma'u. You can do it on your own. You don't need someone to tell you. I tell you, but for you to use it. What?